Ay na, lalaki ti impas ngay mo anak ko. Wanarad na. Kahit ayan ngay tinubiyom, amo na ka di anaganakan. Kaano ngay na umay? Di yun namnamaan pa nga umay ni Dani, nanang. Anya, nay, taapay mo ngay. Nag-break kami. Anya, kaano pa'y anak ko? Kaano laang mat idi imay ijay balay. Day giant tinaudi ang nagkitaan mi, nanang. Apay mat ngay nga imbrik mo. Amumot adandani kan agpas ngay. Kasano kat sugador mat gayam day di adani. Aya? Wa nanang. Natiliwak magsugsugal. Kat gapoy ti kasusugal na. Nagado ti utang na. Dandani na utangan na kano amin ababarkada na. Iso nga imbreak kun Ay una yan. Naimbagkit di tanasapsapak anamuan. Tano saan? Ang mga nukakaasi aktula ang itidan na day chay adani. Nana. Anyati ko nam bakit nagsinanda Marisel kandane. Wan lakay. Day tapat ti imbaga ti anak ta. Nay, kasano na pasamak dayta. Kit no nasabat ko laang matidikalman ni Dane. Mayat matipan laki sarita na kanya. Unana pa nga umay to kano pumasyar inton ipasngayon ni Marisel ti anak da. Ay kabain na mat siguron Iso na ibaga na ti kasdakeng ka, Andres. Sugador ka numo nga men. Iso nga sininaan ti anak ta. Di kat aganak nga ruday, nabalasan ti anak ta ano kastala ang delya. Ay katun anya pa'y nga rod ngay. Sa bagay, may mayatin ti kasdyang inaramin na. Ti panangisinan na kinidani. Narigat ba't ngagpaisun usugador ti pakiasawaan ti anak ta bakit? Ay wan alakay. Oray sa anin na makiasawa ni Maricel nga anak ta. Nung sugador tumutlaag. Kaasimat nga rod ti anak mo Tawan mo't gaya man mabangunan na nga ama, insan. Ay na, oray awanan Tinapatag sa anak anailawan iti sugador nga asawa, insan Jonah. Wan matkit di insan? Naimbaglaangan nga agpayso, tanasapsapam anaamuan. Tano saan? Ay, siguradong agbalinto akalbaryo ti biyag mo. Ha? Kas kanyak, kitaam. Dandani kamin mailumlum iti utang. Gapo iti kinasugador ti asawak. Maumumaak nga rudan. Sinaaksan talaga ni Joel. No kasta? Agsugsugal mat ni Bayaw Joel, insan Jonah? Ay na, sobra asugal insan. Nastraknan sa amin ang aklase ti sugal. Agraman online. Ay sus, narigat man ti kasta insan. Ay, naku namon insan. Talaga ang nagrigat. Ngamin, iso ti pagproblema ak ita. Maistresak nga agpanpanunot. Noan niya nga taaya ti aramidak. Tapno isardangan ni Joel ti agsugal. May mayat lang aruden at agbalin a single mother. Ngam ti agkonsumisyon akmat iti sugador nga asawa. Ay na, husto ka insan. Iso congratulations tanasapsapam anaamuan ti ugali day di adani. Kat saan ka nailawan akas kanyak insan Maricel. Ang mga lumabalinak mo nga may pumasyari di balayo, Maricel. Total, agayan ayat tamutan. Ha? Abay akas lang nakigtot kaya timbakak. Ay, saan mat, Miguel? O sige, umay kanto nga rod ije balay. Tayam mo ka kadagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ak, Maricel. Kunaklakit din, utinak kayat ngayam amo ka nakuwada. Saan mat ngiti kasta? Siyempre, mo ka tanobyo ka kat nga rod. Ket, kaano ak ngay nga rot amabalin na pumasyari di balayo? Inton Domingo laangan, Miguel. Apag guston to, inton sumangpat dana ng kantatang ko amapan makimisa. Sige, umayak to nga rod intong Domingo di balayo. Kahit kasanaw, tulagin tayo nga ruda, hindi kasaryaw, Maricel, Miguel. Saan pa'y tatang? Agam-amo kami pa'y anaimbag ni Miguel Pudno timbaga ni Maricel, tata.
Wan maki di alakay, agam amuda pa'y anaimbag, tapno awan to ti pagbabawyan da, inton dumtang ti mauding aldaw. Sa bagay matkid di ay kat liklikan nyo pa'y nga raw, tagkuy-kuyaw. Tapno saan kayo ang mailawan, anak ko? Ni tatang mat, kasano kami nga rod ang makapagamamungay, no saan kami nga agkuyog. Ha? Wan mat nga agpay siya lakay. Ay kwa, tiket ko sa akit. Diyay dudua kayo laang. Tanay narigatan no mailawan ka man anak ko. Husto ni tatang yaw. Amumait nga adamay siya nga anak ni Maricel, saan ka day barok? Oo na. Amok daytan. Ang para kanya, awan parikot iti dayta. Ngamin, ay ayatek unay ita anak yo. Kat nakasaganak ang mga klon iti ubing. Nasaya nga rod no kasta ti kapanunutam barok. Una na. Kat ikarik ajak tulokwan ti anak yo. Nana, tata. Apay nga itamla nga lukatan tiri daw ha. Ha? Itang pala tuk-tuk-tuk. Ngam nagbayag ka amang lukat. Anay ko. Abi ngagsipat ka nga eh. Nita, sumangbat ka pa'y lang. Anay ko, Miguel. Gusto mo din. Nagsakitan ti pingping ko, gapo iti kasi sipat mo. Nita, terumbanggan ka. Ngapuiti kinaginad mo nga gunay. Wano, at lalakim, ha? Iso ang nagbayag ka amang ilukat itiritaw. Anya? Pinapano mo pa'y siguro niya. Agpudno ka man kanya. Agpudno ka. Awan tirumbang nga ipudnok. Tangawan mat madingar aramidak, Miguel. Mamuwak lang nga dalakim. Mapatay kayo kung naklang arudan. Masikugak matan, Miguel. Anya? Masikog ka ko na? Wan, no kanayon tantumat ngamin arumuan. Anya nga ita, nakarga anak lang arod. Ay, kat mayat Tapno at ang tumot na anak ta, Maricel. Ne, ang pangagsinay ka ngay. Rumbang nakit di nga gragsak ka. Ngamin, at danto na anak ta. Sa nabalit ay kasar kamat. No kayat mo, tulagan tayong tikalay sa ta. Sikat yung makaam mo, Miguel. Pari Miguel, umayak man. Ha? Asino day jay? Ay, kuha, ni Pari Denver. Imbagak ngamin at agkasinak dito balay. Anya? Ni, sa dino ti papanan nyo. Natay ka no ti ulitig na dyan kapang iba nga barangay. Mapan kami makilamay. Anya? Agbati ka pa lang dito balay. Sana bali, nadamot ni Nana nga kadwam. Di kagdanag, tagawid kami mutla nga dagos. Rabien, balasang ko. Apay di ka pa'y maturog. Urayak pa'y ni Miguel nanang. Imbaga na ka day, no sa dino ti papanan na. Mapanda ka numit makilamay nanang. Ay sos, maturog kan, balasang ko. Di mo ammo, no kaano asumangpet da jay. Mapuyatan kalaeng amang ururay kenkwana. Ha? Nurinugyan naman mat ngami, antikas jay nga ugali na. Kunaklakit din ano nagbalbaliwon, taadda ka nga roden anobya na. Ang saan mo gayam. Ni, anya ti kaya ti asawan nanang. Hay, panagkunak at saan nga agawid day jay ita, balasang ko. Sigurado asan tumanan agawid day jay, kalpasan ti dua, wano talo nga aldaw. Nang runa pa, ikat day jay a Denver, ti kadwana. Sigurado nga inumanan ti aramidan day jay natayan. Anya? No kasta? Mamartag ni Miguel, nanang. Ay, launay abalasang ko. Nukas jay amarugyan na ti uminom iti kasaran wenno natayan, agnaed ijayan aging gaamalpas ti pasken. Anya? Isu amaturog kakit den, Maricel, balasang ko. Babae matimpas ngay mo ita, Maricel. Wan, nanang. Kahit anyat plano yukin ni Miguel, awan pa'y urnong yu aya. Agkalay sa kayo kuman, tanay, adan anak yaw. Awanin ti mapasamak akalay sa. Tainsin ako ni Miguel, nanang.
Anya? Ne, apay manan ngay? Kasano kat artak matgayam na dya Miguel nanang. Saan lang aday ta? Nalaing pa'y nga agimon. Sakit kumabil no kasyay amabartak. Anya? Kat no adan anak yaw. Kaya't mau nga awan manan mabangunan ti anak mo nga amana. Amay, kaya't yu ay amak asawa at itibartikero kan seloso nanang. Kaya't yu nga agkon konsumisyon to. Kasanon nga no inaldaw nakto abugbugan. Ah, Uray awan mabangunan dagiti anak ko nga amada. Okay lang ang kanya. Basta yak agsagmak kadagiti lalaking awan mat manaknakam na. Kahit anya nga iti ko na ni Maricel bakit? Makisinubyan mo't lang kin ni Miguel. saanan lakay. Nagkarin ni Miguel nga agbalbalew. Ngam impatangken mat ti anak ta. At talaga adinan kaya ti makisinublian pa'y kin ni Miguel. No kasta, talaga adinan kayat nga ikan iti tsansa. Saanan, imposible ka naon nga agbaliw pa'y ni Miguel. Sa bagay, isumot kidi at ti makiasawa. Iso ti makiden na. Iso abay-abay am nga rod nga iso tag desisyon para iti bagina. Wened iso na laeng, takaasim at ti may kadwa nga apo ko ta. Awan manan mabangunan na nga amana. No para kanyak, may mayaten ti kasta. Ngum ti agsagmak ti anak ta, iti lalaki abartikeraw. Nagbiit ti panaglabas ti panawan, anya uncle. Talugaya man ti taon ti inauding anak ni Insan Maricel. Uwan ka na kan. Daddy, mati awag da kada kayo, uncle. Uwan tawan mo nga rod amada. Di siya kaunting bilang dakas dadi da. Siyak ti amuda at atang da kanakan. Uwan nga rod, uncle. Apag husto matkit di tag may samat ni Insan Maricel nga anak yo. Uwan Damag ko nga adaman matan nobyo ni Insan Maricel, uncle. Ha? Ne, adaya. Awamot na dakdakamat na kada kami kinanteng. Adda, uncle. Katno kanayon dang agkuyog. Isumot lagayam akanayon manin amarabyan nga gawid. Sanda kami pa'y na matulungan nga agaw-awir kadagiti anak na takanayon mo't arumwar. Barang ano maudin day ta nobyo na, uncle. Sapay la kuma, ta isun ti pakiasawaan na. Tapno maisimpamatan ti biyag na. Nagkasartan, Maricel. Wan Elias, kastamot lang ti kayat ko. Nang rona kat masikuga kon. No kasta, may saakton nga ma. At dantun anak ta, Maricel. Wan, iso nga agkalay satan, Elias. Sige nga rod, tay bakak kadagiti tatakil ko at humanon kami. Anya, mga sawakan ko nam, Elias. Wala lang. Na, pangalaam ngay iti aramatin yung agkalaysa, kat awan mo't urnong mo. At damo jenwang kan baka tarakin ni tatang, san ka di? Ha? Kintay ngay tarakin nyo ababoy. Anya, Mabalin na jayon. Tinapateg. Makapagkasar kaming kini Maricel iti kabitan na panawen. ay jakamukan ka, Elias. Kasaritam to ni tatang mo, no itulok na maparte dagiti dingwon na. Wala nang. Siyak ti makamo. Sa nabali, tanalakan tula ang matagdiskitar iti kasukat na no bilang laeng. Uy, Elias, bumangon ka ditan aldahon.
Nabanugak ang naglaba kan naglinis dito'y balay. Si kaman matimapan ang luto tani. Mabisina kun. Di nakman mandana na kasta. Ha? Di daktupay ibang dananang kantatang ko. Si kantulakit din. Elias? Si katagluto. Tada sakit ti bagbagik. Anya? Ne, kanayon lakit din asya. Tulungan nakmat Mabanbanugak mo't Elias. Makabulan ng tinapalabas manipod nagkasarta. Ngam aging gaita. Di ka matlaag baliwan. Anya ko matibaliwak ngayon. Ay, nabambanugak kun talaga. Maparigatak launa yun iti trabaho dito'y balayo. Agbalina kun alos siyang nukastoy laang. Agawid talangan iti balay mi. Agawid ka, siksika. Di ka sumurot? Saan? Itan niya kumaga po nga sumuruta. Dito itikayat ko pag nadanta. Period. Anya? No kayat mo tagawid. Agawid ka lang nga siksika. Di nakpilitan. Tauray pa'y anya tan aramidam. Di naktupulos mapilit. Di uray pa'y agsinatan no ipilit mo tagawid. Anya? Kakaskasar talaan ngam agsinatan? Ay katanya nga nga ron. Kahit mo tagawid agsinatalangan. Di kagdanag. Tadi kalaptan iti kahit mo nga namitan. Nanang, nitatangay. Saan pa si Mangpet? Saan pa'y? Ang mga numadamdam apay dayjay. Apay ka de. Ay, kwa. Makasidsida kami ni Titinula. Kat, di ka mapan gumatang ta iso ti ilutom apangaldawan tayo. At ginatang ko na manok. Iso na lang, tamasaduta ka mang parte. Wano, kahit yung tatakaan ti mang parte kan mangiluto. Napanugak ngamin anapang gimatang kat. Ginatang mo wano tinakaw mo mananday ta manok si ka Elias. Tangiwat yung mananang. Amang lumangag na kayo tasawak. Unay kay lakit din na yan. Ginatang ko nga ron. Hay, agtal na ka man Elias. Mamin ano ay nga ibagakan ka. Idjamon ti kastang aramid mo. Tanakababain. Kayat mo ka di manan ti maipaparangkay, Elias? Ay, po. Da kayo ti tumal na. Ginatang ko tayo takunak lang arudan. Inkay kat parchenan. Tapno at da pangaldawan tayo. Agawa niyo, nanang. No, kasta. Adda ugali ni Elias nga agtakaw, nanang. Ay na, jak ko makayat nga ibagakan ka balasan ko. Ngam na saysaya at matlaang numaamuam. Ay, Diyos naman ang nga asi. Kinapudno na, kanayon amay pabarangay ti anak mi. Takanayon nga agtakaw iti oray anya laditan. Anya? Ti amok akat nagbalbaliwan, ngam saan pa'y matgayam. Una yan. Tulungan nakmankit di amang bagbaga iti asawam balasang ko. Nay, apay ngay asikala ang tinagawid anak kaw. Sa dino ngay ti ayan ti asawam. Jak nagpakadakan ko na nanang. Naglipas ak. Adya, nay, apay, nagapa kayaw. Saan? Ngamadya ko nanang. Agsina kamin. Adya, Naupayak itikas na unay kan ko na. Sobramot gayam ti kinasadot na. Saan lang ang aday na? Napaglan pa'y ngagtatakaw. aniya, sa daot kan agtatakaw ni Elias kunam. Dahit natipod no nanang. Kat kasano pa'y daytan. Makabulan laang tinapalabas manipod nagkasar kayaw. Agsina kayawn. Kapilitan ananang. Jak maanusan ti kasdi nga ugali na. Permi asadot na nanang. Ultimo inumin na adanom. Siyak pa'y laang ti mangyawat. Nulabsam ti agsao. Dandani pa'y agpasubon iti kanin na. Ay kat ano siyam at asawam ka nga raw. Uray awan asawak no kasdi tumatlaang. Manjakon at talaga nanang. Sina ano sina? Uray kumamat no saan ka amasikaw. Kasano daytan? Aga nakamanan nga awan ama ti anak mo. Ay kat kapilitan ananang. Ay una yan. Talon nga inauna ti anak mo. Ay, pasikog kan tumag ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amuan anaimbag ti ugali dagiti alalakay.
Hay, unay kan Maricel anak ko. Lima tawan tamat nga agayan ayat. Anya nga tanong agtalay satan, Jane. Musyak lamay sa awan parikot iti dayta, Daniel. Kinapudno na, or urayak lang mo't nga ibagam dayta. O sige, kasaritak nga rodan dananang kantatang tadumaron kami. Banag apakaragsakak unay, Daniel. Kamaudyanan na, matungpalmat lang ang tinabayagan ngay nararapaap ko. Timay kalay sa iti lalaki ngay naiayat ko. Pasensya ka na, no medyo nabayagan ti panangikalay sakin ka. Amumat na nagurnungak pa iti aramatan ta. Wen, maawatan ka mat, Daniel. Di kagdanag, tasan lang mat asika ti aggastos. Tumulo nga, kastamatan kadananang kanitatang ko. Agyamarak, Jane. Sana bale, tanong matulagan ti kalay sata. Ibagak adagos iti ikit ko nga ada iti Canada. Sigurado at mulong at tayo. Saan nga taan nakababain? Saan? No ibagakin ko na amang asawa akon. Automatic na dyan. Itatanatulagan ti kasaryo kin ni Jane. Awagam metin yan ti Mahilda. Ibagam ken kwa na ti pizza ken bulan ti napagtutulagan tayaw. Baring makaawid dan tuwinton kasarmaw anak kaw. Uwan tatang, talaga akas ta ti aramidag. Maragsakan lakit di dayjay. Lumamuan na mga asawa kan Daniel. Lakit di atatang. Ang sardeng tumat siguro namang kankan-tiyaw kanyak. Ay wala. Lusan kayo siguro ang nagsina edi iti muna no biyam. Nalabit nga damit ten anak yu ita. Ha? Siguro atatang. Di yun lagi pa na dyan. Talaga siguro saan ada kami kandayana ti agkagasat. Sa bagay metkit di Sa nabalay, tagkalaysa kayo metten iti mabait ken ni Jane. Uwan tatang, ni Jane itan ti ay ayatag. Kat iso ti kayat ko nga agbalin nga ina dagiti agbalin to nga anak ko. Ay, uwan ante. Iso dahitan ti final date ti kasarmi ka ni Jane. Congratulations, Daniel Kanakan. Kamaudyanan na. Mag-asawa ka matlangan. Agyaman na kante. Kat namnamag ti panagawid yo. Uniho, di kagdanag. Agawid kami nga agawid, Kanakan. Agyaman ako na yan ti. Awanan yaman na iho. Kinapudno na. Plano mi matlang ti agbakasyon inton December. Apag guston to inton malpastibalay nga patpatakder da Brent ichay laon yun. No kasta, nagpatakder da iti balay da iti laon yon? Wan, iho. Imbag lang ka no apagbakbakasyonan da, no kasi nga agaw-awid da dita Pilipinas. Sa bagay, as si dagi iti laon yon na pagawidan da ngam dito Ilocos. Wan, kan may sayang mat ti daga-atawid ti asawa na ichay, no saan da patakderan iti balay. No kasta, itugot mat nga rod ni Insan Brent ti pamilya na nga agawid, ante. Wan, iho. Itugot da pa'y ati anak da. Agawid kami amin, Kanakan. Nasayaat mat nga rod no kasta, ante. Iti kasta, maamamumi mat ti asawa na. Makabanding da kayo man mat. Wan, aka-anakan. Sige. Paliwantan tumanan ti agsaritawan. Agsubliak pa'y iti trabahok. Ado nga min tinakapila a pasyente. Sige, ante. Kat agyaman na kiti orasyo. Awanan yaman na, Kanakan. Basta siga. O sige ha. Bye-bye. Bye, ante. Kasano hani? Naka-file ka din iti leave mo? Wan, honey. Sika nga eh. Wan, nalpasen. Nayunam tulaan ti tugot mo abadok. Mangala ka iti sumagmama no Apollo. Tao sa rekto no at da meeting ti online. Wan. Inyawag mo ka din kadamama ti panagbakasyon tayo? Saan pa eh? Awagak pa ilang inton madamdamang. Okay nga Rod. Saan ka kadi pa'y asumrag? Saan pa honey? Madamdama pa yung amin ti duty. Okay. Umunaak nga Rodan arumwar. Aywan gayam. Oray sakton ti mangsokon ka ni Dwayne. Sige,
Tagdiretsyung akto nga rodan iti trabaho. Okay. Sige, honey. Mapanahon. Sige, agan-anad ka iti panagmanehon, Brent. Makigiddan ka kada kami kininanang mau ngagpalaon yun inton bigat, Daniel. Saan tatang? Uray umuna kay ton. Palpasag pa iti seminar may iji simbaan sa akto agbiyahe nga agpalaon yon. Apay, di mo ikuyog ni Jane. Saan tatang? Ado ngamin ti asikaswan na. Saan na bali Tao may tumot lang daan ti dito balay. Wan mutkit di umuna kami tungarodan nga agbiyahe kininanang mau. Uwan tatang. Saan na bali? Ta sumaruno akto adagos. Apaman na malapas ti atendaran niya seminar. Oh, dati tiladawan nga insent niya Auntie Hilda. Talaga gaya madakkel ti impatakder da in San Brent abalayda dito ilaon yun. 3 stories ko naman. Ay, dito ikon nga iparada ti motor ko. Naisimpakon ti motor. Mapana kon dito dakkel abalay. Apay nga, akas lang nakaul-ulimat mat. Nalabit nga dada di taunag. Dito ay akong likod amag na. Talaga nagdakkel ti balay da. Milyon siguro mat tinagastos da dito eh. Ada pa'y swimming pool na. Akuray ka. Kasla ni Diana da jaya. Asigdak. Okay, sikang pala ang ti makaamu dita, kabayatan ti kaawan ko, Cherry. Sana bale, makimiting ak iti online inton bigan. Diana? Daniel. Apay nga da ka dito eh. Siyak tirong bang agdamag iti kastakin ka, Diana? Anya? Apay nga da ka dito eh. O, Insan Daniel. Long time no see. Kumusta kan? Dito eh. Gwapo lang ta, insan. Yun, Talagang agkasinsinta, Daniel. Ayun gayam. Nagam mo kayo ka din iti asawak? Ha? Di Diana, misis ko. Honey, iso ni Daniel. Kasinsin ko. Hello, Daniel. Oh. Nukasta, iso ti misis mo, insan? Wan, Insan. Hello, Diana. Maragsa ka na ka, makamamukin ka ipag. Kasta akmat, Daniel. Naimbagman, ta simurot ka mat anak bakasyon. Wan, Insan. Siyempre, kaya't kumat ngayam amo kada kayo ti pamilya. Iso nga talaga nga insurot ko ida. Ayos Talaga analing kang agpili ti agbaling nga asawa mo, insan. Malaksi da seksi, nakapimpintas pa eh. Siyempre mata, Insan. Apay ka, poy. Mala, umay kayo tamapantayo ijay kusina. At dadama ma ijay. Madama ti istoryada. Wana, insan. Umay kan, honey. Sige, Brent. Umuna kayo ni Ichay. Sumaruno Okay. Umay kan, Insan Daniel. Okay, insan. Panagkunak kat nakasagana mat aminan dagiti mausarin ton kasarta, Daniel. Dagiti langan souvenir ti saan paan i-deliver. Kompleto matan ti bado nga usaran dagiti abay kan flower girls. Kasta matan dagiti parents. Hoy, Daniel! Ha? Ada ka di ibagbagam, Jane? Itayak pa'y asao nga sao ditoy. Angam di ka matgayam dumdum nga kanyak. Ha? Kwa? Pasensya ka. Ada lang amin pampanunotak. Anya nga min ayaday ta. Idi na minsan pay laang aldaw akasta ka.
Kanayon ka may kulkulang. Nakaununag ti panpanunutem. Adda ka di parikot, sweetheart? Kwa, awan, sweetheart. Relax mo lang ka di ti panunot mo. Siya kung ti makaam mo ang mga sikaso kadag iti daduma pa'y akasapulan para iti panagkasarta. Diana, honey, agrubwat kayo kini Dwayne. Ah? Ni, sa dino ti papanantayo, friend? Mapantayo iji ayan dahin San Daniel. Anya? Oh, apay, di mo kayat? Ah? Ay, kwa. Sanot nga iti kasta, Brent? Agrubwat kayo nga rudan. Agdigo sa klabi eh. Kasano da ito yan? No sumurot kami kini Brent. Sigurado nga agkita kami manan kini Daniel ijay. Anya ti rumbang aramitak. Numabalin, jak kayatin asublianan pa'y tinapalabas may kini Daniel. Nabayagan alinipat ko ni Daniel. Ang apay ang nagkita kami pa'y lang. Daniel. Ala, di ka nagsangit, Diana. Kaslasyak namin ti masaksakitan na makitkita kang agsangsangit. Anya ti rumbang nga aramitak. Diyak kaya't atong ti pagayatan ni Papa. Ngam kasano tamatan. Kasanon ti ayan-ayata, Daniel. Diana, Ay ayatan ka unay-unay. Ipatay ko lakit din umapukaw kay tibiyag ko. ay ayatan kamot unay-unay. Ngam jak mat kayat na nasaksaktan ka, gapulang kanyag. Anya nga tano agtaraytan, Daniel. Anya, ngam, Alas 10 inton rabi inubigat. Agkita ta dito ay. sigurado ka? Wen, sigurado akong Daniel. Amo ka maawatan daktumat lang ang damamakan, Papa. Sige. Urayan ka nga rod nga urayan, Diana. Daniel, umay kan. Agur-ura yung ti stylist iji restaurant. Hoy, Daniel! Anya da, Jane? Umay kan kunak tamapantan. Kwa? Wan, sige. Umuna ka ni di kotse. Sumaruno ak. Okay. Nas ka na makasaritak ni Diana. Talaga ajak makaid na amang pampanunot no anya tinapasamak kin kwa na. Apay nga taan jak mo't idin nakita Apolos. Itatadandani akong agkasar. Isumot tanti pa nagpakita na. Kat ni pa'y gayam Brent akasinsin ko tinagbalin nga asawa na. Diana? Daniel, Diana, mabalinta ka dito eh. panawan kan dito ay. Adapay ngamin aramida. Diana, Daniel pangasim. Ibatam timak. Amangan no adda makakita ka datan. okay. Sorry. Ngam pangasim, tadi na kumamatliklikan. Agsarita ta kuma, please. Daniel, awanin ti rumbang apagsaritaan ta. Ado, Diana. Apaya kala at ti panagpukaw mo. Apaya nagpukaw kalatan akas laasok. Apaya di ka nagparparik na. Kalpasan tinaudi pa nagsinarak ta. Amom ka di nga inurure ka. Daniel, pangasim. Napalabas ang daychay. Adan pamilyak. Kat kasinsin mo pa'y ti mismo nga asawak. Kan may sa, dandanikan ang kasal. Di mo yaw awan ti saritaan. Daniel, At damat siguro karbengak ang mga mo. No apay adi ka dimteng idi iti lugar ken oras ang nagtulagan ta. Isa pang asim. Ibagam ti makagapo. Iti kasta. Agsardeng ako namang dagdagulit ken ka. sige. Tangay dagulit ka.
Dumngag ka ta istorya akan ka ti amin. No kasta? Ni Auntie Hilda tinagbalin a doktor ti inam ija Amerika. Kabayatan ti panagpaagas na ijay. Juan, talo ti doktor ni mama. Kat maysa ni Mami Hilda. Kanayon na nga ikuyog idi ni Brent. Isopay nga rod ti maysa anangas asikaso idi ken ni mama. Nasingpot ngamin ni Brent. Iso siguro pa'y ti maysa arason no apay anat nagmatadagos tirik na kenkwana. Well, ngam no saan nakakuma pinilit ti amam-amang kuyog iti inam ama panagpaagas iti Amerika. Saan ta kumamata nagsina? Daniel, ti inak ti masaknan. Jakmat mabalin nga isakripisyo ti salunat na. Gapula ang itibukod ko apagraksakan. Iso apang nga asim. Maawatam kumamat. Di mo ammo tinagdalanak. Di mo ammo no kasanuak mat idi anasaktan. Okay, adda akon nita. Ang apay adinak man lang mat kinuntak apulos. Okay, sorry. Pasensya ka no di kan kinuntak. Isula ang tinapanunot ko awagas, tapno mamimpinsanan alipaten na. No ammom la kumadayana. No ammom lang kumano kasano ti kinasakit na. Huston, kastay na kon. Saan lang ang asika tinasaktan? Saan lang ang asika tinagsakripisyo? Diyan kaya't asublianan pa'y tinapalabas, Daniel. Iso apang nga asim tadimon ipalagipay. Diana, Nalabit asaan adata tinaituding ititunggal maysa. Iso apang nga asim. Ipamaysa mo ni Jane. Nang runa kat dandani kayon ang kalaysa. Daniel, apay nga da ka manin dito eh. Anya tar aramidam dito'y balay, ha? Daniel, ay ayaten kapay lang, Diana. Day tatipod no. anya, Daniel. Amok nga aging gayta. Kat ay ayaten nakpay lang man. Day tatikinapod no at di mo mapaglibakan. Daniel, I love you, Diana. anya ka kadi, Daniel. Mangmangag mo kadi ti ibagbagam, ha? Diana, please. Saan, Daniel? Pangasim. Diyak kayat ti agbasol iti asawak. Kun may sa, laglagi pam adandanikan ang kasal. Di mon panunutan dayta. Tinapatag itakat data. Saan? Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Panunutom ti mabalin nga ibunga ti araminan. Di ka kumamot agdardarasodos, Daniel. Diana, Aklunak nga aging gayta. Kat adapay lang ang panagayat ko kan ka. Namdiyak kaya ti agbasol iti asawak. Kang runaan iti amin. Iti imatang ti Diyos. Isa pang asim. Talipatan na kon. Takas tamot ti arabidak. Di na kumanriribukan pa'y Daniel. Pang-asim. good morning, Bakit. Good morning to Lakay. Nay, makaturturog kan sapay man. Uwan nga rod Lakay. Napuyata na kiti rabi eh. Inlipas ko pa'y ngamin adinait dagiti impariper da a pantalon. Iso nala daw ang alaturog. Ay, in ka pa'y maturog Nasapa pa'y man. Siya kung tagluto iti balunan ti anak ta. Siya akong Lakay. Agin na nakakit di, tani. Sigurado nga agbiyahe kayo manon inton rabi eh. Saan na bali ata itong rabi ipay man. Nawaya pa'y ti oras. Wala. Iturog mo pa'y. Tas siya kung ti makaamong agluto. Siyak tumatan ti mga sikaso iti anak ta. Itulod kong to pa yan, iti pagadalan da. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din na ya. Diskumpyado ka man ako nakon. Sige man nga rod. Ituloy ko pa'y timaturog. Napuyatak ngamin na talaga. Wen, wala.
Agsubli ka ni ti Selecta, tas siyakon ti makaammo ditoy. Sa dino ti ayan ni Manong Alan, Manang Sandra, Aday jay likod. Maturog itindayon. itay pa'y kadian nakaturog, Manang? Katurturog na laeng. Tatinulungan nakpa ang naglabakan naggawgaw kadagiti linabaak. Apay ka di ading. Ay, kwa, umay ko kumalaan ti allowance ko, Manang. Ay kat ingkariingan Saanan, Manang? Urayak latan ang makariing. Sana bali, ta sa anak mo't ngagdardaras. Awan ayat ti klasim ita. Nalpasan Manang. Kagap-gapukla ang anapan nagklase. Nala. Urayim lat nga roden ang makariing ni manong mo. Wan, Manang Sandra. Anya ngay day ta insangput mo leya anak. Karni ti baboy, Nanang. Intad ni Manang Sandra. No kasta. Nagapu ka ijayan da manong mo. Wan. Din magasak, tanapan ko inala ti allowance ko ni Manong Alan. Apay saan ang nagbiyahe ni manong mo? Inton rabi ikanumat nga agbiyahe. Oh, anya ngay matday ta naka-tupperware nga awit-awit yun, Nanang. Maisken kamote. Pangipanan nyo nga iti dayta. Ipan ko kumangaro di ayan da manong mo. Ngam simmangput kamutan. Iso si kaman laengang ti mangitulod anak. Da kayo latan ti mapan, iti kasta makasarita yung mat ni Manong, Nanang. Kasla masadutak met nga ruden amapan anak. Itaman pa ya masadot kayo. Kat no daduma, kay kayat yung mati magna-magna. Alakit din, da kayon ti mapan, ta dapay aramidak, Nanang. O Nanang, adda kayo mo. Sa dino ti papanan nyo? Dito'y balayo anak. Nangyugak iti maisken kamote. Kay lutlutok laeng itay. Naimas da ito'y takapapit. No kasta, nagbunga gaya man ti maisken kamuti amulayaw. Un anak. Nabiit mo't nga rot Kasla kaano lang, hindi nagmula kayo. Ita, naapit yung gaya man nagitabungan ha. Katuan papanan na nga no saan nga agbunga. Kompleto iti abono ko naman. Sa bagay. Ano ka ditinyag yun, Nanang? Apag gusto laeng ba't akanin nyo anak. Nan, kitakmat? Atoy. Ni, adumot gayam. Ay, mabit lang, tamangalaki ti balunak. Agbiyahe ka nga rod ita, anak. Wana nang, agrubrubatak nga runan. Apag gusto mo't ngay may kayo? Ay kat agbalon ka nga rod mayat dagito ita na sustansya. Wana nang, imbag lang ikapiminto ka ni Rene ijidalan. Naimas nga agpaiso nga ikapiday ta anak. Alakat agan-anad kayo Di mo nga minunay paspasan tagmaniho. Slowly but surely, ako nada iti Ingles. Wana nang, di kayo madanagan. Tatalaga anaan nadak ngagman maneho. Bakit? Sumbre ka kuniti trabaho. Sige lakay. Agan-anad kay ti panagmanehom Nang runay ti rabi Numarik na makaturturog ka. Iturog mo pa'y laang. Wen, awan ron ba nga pagdanagam? Tanairuwama kung ngagbibiyahe iti rabi Ngam nasaysaya at matlaang nagyang kay ti sigurado. Tani, narigatan. Amumutun ti aksidente. Sana mapakpakadaan. Wen ka di. Ay wen, tay extra t-shirt ko ngay. Inkabil mo kanin iti bag ko. Wan, kompleto day jayan. Dito yung matikalugong kan panyom. Agyaman ak bakit? Wala, inakon. Sigurado nga urayan na ko ni Rene iji waiting shed. Sige lakay. Sikapay lang ti makaamo dito balaywan. Di mo baybayan ti anak ta. Wan, nala. Mapan kanta di kat matuktukan di kadom amang ururay kan ka. Nanang! Nanang! Dapay anya ti mapaspasamak kan ka leya. Makakigkigtot ka mat. Anya da di Kuha, kasla ni Manong Alan ngamin, tidakdakamatan tinangag ko iti radyo itay. Anya ani manong mo. Anya aradyo. Ne agure ka mat. Lawlawag man tagsarita leya. Kuha, adda ka no nagdinungpar at rak kan bas.
Karambula ka no, tinapasamak nga aksidente, nanang. Anya! Kaslanagan ni Manong Alan ti maysa kadagiti nadakamat ti reporter itay. Ay, Diyos sa manang nga ase. Iyad adayom ka di Ay na, sapay ko mata nagbidutak lang itinangag ko, nanang. Ay, itinasaya at awagam ni Manong mo. Uno ni Manang mo, Sandra. Pankam kan kuana, no pudno tinagagmaw. Awanan sa serbik pa, Sandra. Saan? Di ka agsaw itikas talakay. Ala, mangan kakit din. Itikas ta, makatumar kamutan iti agas mo. Kasano agpahitan ta may sako na baldado. Kasano ti panagadal ti anak ta. Kasano pa yung tipiyak tayo. Kasanon, Sandra. Adda si ti Diyos lakay. Patsyak asan na tayo abaybayan. Sana bale, tadapay mo ti basit ngurnong ta. Manulang mat ngay dayjay. Kat no nagbit ti kwarta ita. Sigurado at di pa'y mabulanan, may busan dayjay. Nang runa kat adapay na iti agas ko. O di ang trabaho ak. Iti kasta, adday gatang tayo kadag iti masapsapul dito balay. Una yung tikastoy. No apay asyak pa'y langmat tinakapasamakan tikastoy. Nagadumot dita ang mabali na pakapasamakan na. Apay asyak pa'y. Apay. Ay na, agin na nakamot anak ko. Awan rumba nga pagdanagan yun, nanang. Kabalak ti bagik. Numabalbalin. Diyak kayat nga damasayang nga oras. Wen, adda akong dita anak. Ang di mo kumamot abuswan ti bagim Agin na nakamot. Ad-addan anarigrigat do pati sika ket agsakit. Nanang, ipaay mimot amin na kabaulan mi kini tatang yaw. Tapno makatulong kami kada kayo kini Alan. Mababainak nga rudan kada kayo, nanang. Iso anas ken nagdubli kayo, dak. Pari tagamak. Awan mo't ngamin restaurant. Uno opisina ang mga awat kanyak. Tawan mo't nga rutin alpas ko. Iso nga uray narigat. An-ano sa kun tagtrabaho iti konstruksyon. Ay, Sandra, balasan ka. Imbagkit di pa'y tainawat dak ijay nga uray babae ak. Un nga road, ang dumalata ti bagi ti lalaki ti babae. Iso adi ka unag bagbagkat ka dagiti nadadagsen anak. Un nanang, dagiti lang mo't kit ginalalagan ter aramida. Kas kumay tagkiwar iti semento, agpalitada, agragadi, agmartilyo, agbunag iti hollow blocks, kandat dumapay analalagan ti trab-trabahwak. Ala katagan anos kabalasan ko. Kasi tinakunakon, ar-aramidon mimot amin akabaulan mi kinitatangyo, tapno makatulong kada kayo. Ba nag-apagyamanak unay, nanang? Aywan, ada kanu idunar ni Kapitan wheelchair. Imbaglaang nga usarin ni Alan tapno saan laang nga nakaidda iti kama. Ay na, nagsaya aton no kasta, nanang. Dakkel atulong day taken kuana no bilang laang. Gusto pa lang na ita, Sandra. Pag inanakapay. Sige lang, sir. Madamdama akto na ginana. Ilipas ko lang da ito Gusto pa na ita kunakmat. Malala. Umay ka ta ginanakapay. Agmerienda ka pa, Sandra. Ituloy mo ito na itan itong madamdama. Okay ak lang, sir. Madamdama akto nagmerienda. Sa anak pa'y matamabisin. Sige, no di mo kaya tiyag merienda. Kisayak ti sweldo may tangal daw. Anya? O anya, ituloy mo kanipay, tararamila mo no o may kag merienda. Ay, kwa, sir. Sige, agmerienda ak pa'y nga rod. Kasta Mala, o may kata, agin istoryata, kamayatan ti panagmerienda ta adwa. Ay,
Sobra ti pudot na. Oh, adto'y titwalya. Punasam talingat mo. Wano, kayat mo tasyakon timang punas. Ko, sir. Siya kon. Kat, agyaman na. Awanan yaman na. Ala, umay ka ta mapantanay ti opisinak. Ijay tan ngag merienda. Madamamatan ngag merienda dagiti kakadwa mi jay baba. Saan mo deserve ti agan ano si tidenak, Sandra? Apay mananakas ta ti ibagbagam lakay. Pabigatak launayan kan ka. Amangan usyak ti aday ti sitwasyon mo. Nabayagan na pinanawan ka. Alan, lakay. Ay ayatan ka. Isu ajak tupulos aramiden day takan ka. Sandra, Uray kasanupay ti kinarigat na. Ikarigatak nga isakad ti biyag tayo. Ngamin, isumot ti naramid mo idi saan ka pa'y anabaldado. Isu adi ka kumagpanunot itinuan niya dita. Di ka agdanag. Tadyak tumaumang agtrabaho para kada kayo iti anak ta. Kanayon mo kumaalaglagi punday ta. Nga ay ayatan, kan ipatpatag kayo unay-unay. Sandra, Ala, umay ka ta sibayan ka. Agtugaw ka iti wheelchair mo. Tama pantay di kusina. Nagluto ak iti paborito masidaan. Agidantan amangan, lakay. Kasla agrubrubat kayo, matnanang. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak manen ijayan damanong mo. Mapangko ilutuan iti pangal daw na. Sigurado ngamin anapan manen nagtrabaho ni Sandra. Ay, kaasimat damana nga niya, nanang. Huwag nga rod, anak. No apay mat ngamin ngagpayso ani manong alan pay lang ti nakapasamakan ti kasjay. Nakasingsingput mat a tao ni manong. Responsable nga ama, asawa, anak ken kabsat. Isupay lang mat ti nakapasamakan ti kasjay. Huwag nga rod, anak. Agaman niya nga rod ngay. Talaga siguro akas na tibiyag. Dahil siguro mo't atin ay tuding agasat ni manong mo, anak. Naimbaglangan tanaanos ken nasingput mat ni manang Sandra. Un nga road. Naimbagkit di Tado pa'y ti amuna at trabaho. Uwan nga roda, bilibak ken kuana nanang. Amuna at trabahon dagiti trabaho ti lalaki. Un nga road. Isuna laeng tamas asyanak matun ken kuana. Kasta una ipiman arigrigat na nga agkakainaran iti kapudutan tapno adalaeng pagbiagda. Ay, uwan nga rod Isungay karkariga atak met ti tumultulong. Uray babaen laeng kadagiti simple abanag. Kas kumay ti panang pakpakan ko kinimanong mo. Tunggal adda ni Sandra ijay construction site. Sige, ta dumagasak to mat iji balayda kalpasan ti klasik nanang. Mangkita akto iti mabalin ko ang maitulong iji balayda. Tapno saan nga isupay nga aramida ni manang Sandra, inton agawid manipod iti trabaho na. Sige anak, urayin kan tungaruden ijay. Hi, Sandra. Oh, da kayo matgayam, Sir Nestor. Sikamat. Sir kala, sir. Sa anak mata maestro. Ha? Nestor, kunam kanilatakan niya ko. Kababain mo't sir. Anya laangan nga ti kunaan dagiti makangeg no awagan kayo latan itinagan nyo. Bay dagiti makangeg. Awan bibiyang da. Tinapateg ket data. Ha? Apay no sumurot kang aminin kanyak, Sandra. Anya? Ikari ka di kanto agrigat iti denak. No kayat mo, ikuyog tamatan ti anak mo. Umadayo tayo nito'y alugar kat agbiag ka adon niya iti denak. Ha? Puno ti ibagbagak. Siyakon ti makaam mo kada kayo. No umanugot ka, saan kang agrigrigat akastoy?
Pasensya kayon, sir. Ngamjak to aramidin dayta. Ay ayatot ti asawak. Nagkinari kami ngagbinulig kami ti rigat ken namay. Isu ajak to ngarud pulos panawan. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Sandra. Kat numay sa nabaldado ti asawam, saanan na makapagna. Awanan may tulong na kan ka. Kang runaan ti amin, dinan maiten ti ragsak mo. Iso ano Nawanan sakti sika. tinapatag nga ibagayo. Panawan kayon dito eh. Ha, Sandra, agsubli ka dito eh. Sandra! Apay nga itakala nga sumangpat, Sandra. Rabiin sa dino tinap na panam. Apay anarabyan ka anagawid. Ha? Kita man tilangat ti anak ta. Nakaturugan, gapoy ti kauuray na kin ka. Agsang sangit, gapoy ti nalaos abisin. Saanan anangan, gapot na narabyan ka anagawid. Awan agluto iti kanan na. Ammom lang aruda na kastoy ti kasasaad ko. Ngam di ka nagawid anasapa. No nasapa ka kumaanagawid, di saan anabisinan ti anak mo anagururay. Anya ka aklase ti ina. Una yan, Alan. Una yan, ti kasta pa nagsasaom kanyak. Tinungpanak lakuman. Ngum ti kasta pagsasawanak iti di malamlamot ti aso. Ha? Ar-aramidot mo ti amin, Alan. Uray na bambanuga kitag malmalam at trabaho. Uray kasano ti kinarigat na. Ar-aramidot mo't amin akabaulak. Saan kayo mo't apinanawan? Ngumapay akas lasyak paylaang tadabidot na. Ha? Kurang kadipay tar-aramidot para iti pamilyata. Kurang kadipay. Ha? Alan? Oh. Sorry, bakit? Sorry. Pasensya ka na. Taludan tuma, jakon amot yar aramidag. Mababainak ngaminan kan ka. Tibagik, tikagurak, saan kat asika? Mamin ano ka di nga ibagakken ka. Ay ayaten ka, Alan. Kat si sasagana ak ang mga ramid iti amin. Basta para kada kayo iti anak ta. Sorry, Sandra. Sorry. Kasta unay abannog ko. Gapo iti nagmalum a panagtrabaho. Ngamnasken nga ikarigatak tagluto iti pangrabyan mi. Ni. At damot na nalutungin na po eh. Ni. At dapayan masida. Ni. Asino ngayon nga tati nagluto ka dagito eh. Si Malpat kagaya man ba ka? Wan lakay. Asino ngayon tinagluto ka dagito eh. Katsyak asino pa'y kumangay? Ha? At ang amin nabuyak iti YouTube. Kasmut lang kanya kabaldado. Naka-wheelchair. Ngam adumat ti kabaalan ng aramidan. Impadas ko at inulad dagitar aramidan na. Kabaalak mo't gayam, ori kasto ti kasasad ko. Alan. Oh, Sandra. Agyaman ak unay. Lakay. Oh, di kang sangit bakit? Luwan ni ragsak da ito'y lakay. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Makasangit hak. Ngamin maragsakan hak. Uray kasano. Saan laang asyak ti lumablaban? Agasawa ta, Sandra. Pudno amay sa ako na baldado. Ngam amok. Kan mamatiak nga adulat tamot ti kabaalak nga aramidan. Tapno makatulong akan ka. Alan. Kat agyamanak. Ngamin, di nakpulos pinanawan. Di ka pulos na upay kanyak nga oray awanan maitultulong ko ken ka. Inan-anusan nak nga inay-aywanan. Nga oray naungutak no daduma. Kat manipon ita. Ikarik, aramidag amin nakabaalak.
Tapno makatulong akan ka para iti masakbayan ti binukelta a pamilya.